أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسین هر شوی الله رب العالمین. صلاة و سلام خدا لسر پیغمبر مبن سید و سرور و رضان و سروک می محمد بی علیه الصلاة والسلام و لسر مالبات وی هجا و حواله و گرن وی گودریا خدا در جهات و خبات و برخودان کرنم و لسر چقای گل پیریچ و شپامان بمشن حتی روشت داوی حتی روشت قیامتی. گلی تماشاوانه گلی خوشک براین هجا دیسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت بخيراتين. انترنت اماج برگو قطبو ضعيفة جانا چودهات مگو کا ام قطبكن تلفونا خو بگرون جارك دي وكن ان شاء الله بلكي چه ببي بله گلی تماشاوانا خيرا خوا پار ببكن بله خيرا خوا پار ببكن و بشينن پار بکن، یعنی پaylaşma بکن ve وشانه مازندی ve canlı yayınama par بکن bir şeyin şevali خورا. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibiyse dibi takvayı Allah Teala bükün u tıt tiştiş kanciye piçuk nebinin tık kanciye ke nebi vela kema piçuka velev tehne ki jiddevla kvata abi barde firaga yeki go abi işte bu kwaze u ta abi ke bidiye da هاويجي بتشوك نبينا ولو تلقى إبراهيم خوري ولو بروكي بكري بروكان بدبلكان تلقى إبراهيم خوري نولو بمعدك يطرش وتحلو وأمانات أمانات وان جلش بو فورسي وقراتية الخوانكا لولا أخو تعالى حج كسي قرا ناكي وأجر إنسانك تعيب دار بكي خبر وشيراب تبكيجي تشتكي جو تدنين افتراء تبكيجي ولو دويدا عيبيك هبجي الدعواوي نكا باساوي عيبياوي نكا ودبجي بردا قنهي ويجويريا وخيرا ويشتريا والسبا تكسيجي نكا بلي قالي تماشوانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مو حقي عبدا بخي ما تشاوي او قناه كي مزنا حقي عبدا تبخي دبي قلت هاري خوفي بدي حلال كرن تحقي ويلي فكريني وتبوشمان مبي توبه بكي وخوفي بدي حلال كرن. ميغا انساني قمر وشون دا حياته برزخي حياتك اشمه بنخويايه نوك حياته في دنيايه اگر ایماناوی هبه و عمل صالح کربه ود رحیوید باغی جنتی دبید ترباوی جیره به بخچه جنتی و اگر کافر به و به کورتا جهنمی. الحمدلله. نبي چار زاروكي من هنا انا هلم زاروك چه ببين وازي رح حسسم ياو پيرگا که گو نخوش بي نخوشياوي هبي نكار بي زاروكا چه بكي نكار بي بحمله ببي تمام بلا وشخور اسراحتي بكي حتى راحت بو كنگي راحت بو ديس بلا زاروكا بردوام زاروكا چه بكم و وقته گو نار حسس بي بلا نبي ولا زاروكي ما بس نم هو زاروكا تشيتكن نخي زاروك دبي جو بردوام بنا حتى خذ تعالى بي بس نها چاوا انترنتا ما قالي تماشوانا يهدينا ويهديكم الله. بله گابا یک پشکی مثلا از پشکی مازه به الحمدلله اون جیونه بلا خیره و بی و جار جانا طریقه خول اکرانا تلفونه بدن بله
پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی تقوای الله تعالی بکن و خوش بید و دنابرا زاروکی خود عدالت بکن. یعنی دیو باف بلا دناب زاروکی خود عدالت بکن. تمین و فرقی نکی نابروانا. گابا تشک دا کوره کی خود دا کچک خوا بلا بده وا کچه دیجی بلا بده وا کوره دیجی. و دیسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی خوا جنفر و بیدعی مظلومه بپارزن. لورا دنابراوی و خدا دا پرده نینا. یعنی قابات الظلمه و نحقیه تلیکی بکی و اوجی نفرال تبکی بیدعیال تبکی وی خود تعالی وان دعای وی بیدعیه وی نفره وی قبول بکی. ایدی الظلمه الكسی نکن لقنا نفرال منکی. يا دبي خوها من هي نزوجية خوها منش مصدر البيشا من هي نزوجية ويكتي من خوازي ديا من نادي ما تشاوايا ويقا اب نتشكي قنجو باشا يا كيجان كريما كيجان كچا ما عول قسمتي وي هات خوست مو بدي عول بشرطي قو ديندار بي ها يعني شخودي الطرس بي تا اخلاق وطبيعتي وي بيس قو تنبن هات كچا تخوست كچا خو بدي نبي ولا البيشا وي هيا نینن آبچوکا فلان ولو نینا یا گاوا کچاتا دلوی زواج خوست بالغ بو بی کتبه ارگل نکیدا و طموی زواج هبه هات یکی خوست دیندار بی اخلاقی بی باش بی بدیدا نبی ولا خویش بی مسترهنه یا نصیبه وی الخده یعنی بلکیش بنیجی نزوجه ما تیدی بازارو که خوی دیجی تهیل الهبیاوی نخیر اب شکی غلطا. انسانی که گو بپشکه و بیجی الحمدلله. دبی زلام جنا خورد بیجید بگو از بمرم نه چه میرا نکت میر بکه از حقیق وقت حلال نکم نه غیر حقیقی زلامی جنینا یعنی گاوا زلام مر و شونده جناوی 4 هیو و 10 روزا 4 هیو و 10 روزا مجبوری بگو عده خود بسکنی پشتی 4 هیو و 10 روزا هر بزوجه میره که خب بکه کاره بکه حقیقی میره و نینا حقیقی زلامی نینا گو به پشتی مره میرا نکم حقیقی جنی جنینا گوش میره خوره بیجه پشتی مره جنه که خونه وینا یا اب جنه ساق جی به نکارش میره خوره بیجه جنا نوینه جنا دوا سیا چارا نوینا بینه وی بینه یعنی تینی بلا بینه ازنا جنکه نشرطا اره ولی بله گو آنی جد بگو عدالت نابرا وادم که. علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. فهمو گلی تماشاوانا دیسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه تقوای الله تعالی بکن و هر 5 المیجه خو بکن و روژیا رمضان بگرن و زکاة مالی خو بدن ولو بدل خوشی نگو بدل خو تبیازه درخم و ایطاعیه سروک و مزن خلیفه اسلامی بکن هنگی نغیر براعت قاندینی قرآنی در باس نامه ده حدیث آدشی در باس نامه دبي زارو كي خوني كارم حموه تيخ ما رخ هبدا جاب عادز من يعني اب زارو كما يعني قالوا مظنن وهبدو تحملناكن يعني اب دبيقو ادب التربيه كاسلامي وتيقو ديوباب بدنوان وحج هبدو بكن لو وتيقو ادب التربيه اسلامي مو نديوا هنجي وحج هبدو نكن يعني نبي زاروكا من 4 ساليا خبر نادي
جيرة دعابك خو تعالى شفاء سلامتي جيرة بشن إن شاء الله ليه صبر بكن إن شاء الله بيشتي قودنگ هر يده قهيوي ساغلم بي إن شاء الله وي خبر جي بده يك دبر مرنه دا وصيت دكت بي من بر گنده من وشيرين ما چوايا يا تنه مجبوري في وصيتا بي بينجه كيل كود امر حقا قموين وده وشيري يعني تبي ولا از وصيتا وينين مجه قالوا گنه هيا نينا نخير تنه مجبوري في وصيت بينجه نه گناها و هر سر زیارت ما چوایم یا گوت هرش بو گوت مرنه بینی بیرا خان باشا رب العالمين بي ولا تقربوا الزنا نزيكين زنا نبن إنه كان فاحشة وساء سبيلا أب زنا تشكي فاش وشطل وريك بيسا مالي قالي تماشا منا بخيرا خما تعقيبكن وتشكي دي جازيش ولا بيشم سيداي فيض الله يالچن منوي تعقيب كريام فيض الله يالچن ونجي تعقيبكن قالي تماشا منا زينها شاني وبكم بله گلی تماشا مانا عمل بدرین ها و شانا خوازن دیا مب داوی بکن انشالله گلی تماشا مانا گلی تماشا مانا بخیرا خو بی سیدای فیض الله یالچن ویجی تعقیب بکن بلا خيرا وبي أنا صدو تشل حبل فيض الله يالچن بله قالي تماشا منا وقناة من يوتيوب جيلي ببنا أبونا بله قالي تماشا منا مثلا أب سيداجي فيديوي ويحمو بكرمانجينا تجار نخواز کسی هشمند لدور وان هبه اگر هشمند هبه جدی به هشی خواب کار نینا هر چی قصه کر جره نمهم راستی یا نراستی یا مهم جره اوکو هر کس جره لچبکا بخینه جفکر رامان خواه و ین کسی کو جره لچبکات خبیبه ناده تو کسی گدرنا بله همو قالي تماشا منا فيض الله يالچن وي تعقيب بكن بلا خيرا وبي قالي تماشا منا فيض الله يالچن خيرا خو بي سيداي تعقيب بكن قالي تماشا منا عمل بدي وشانا خوازن ديب داوي بكن انك درسا ما هي امي هرن درسي بخوين ان شاء الله حوالي من باكر من امي هرن درسي ما هنا
امين درسي بخوين ان شاء الله پشتی درس خلاص با مدیسه تکم نو شانه زندیدم گلی تماشاوانا هبالك شمال قمرة ديشين ولا نهم لقانا قبول بكن امي هرن گلی تماشاوانا بلا خيرا وبي ابي سيداي قوم شاني وكريا فيض الله يالچن بخيرا خو وي تعقيب بكن وي بشوبينن وبمن خير خوشيدا السلام عليكم